Presidente da República José Ramos Horta ao encontro do ministro Negócio Estrangeiro do Japão, encontro com a com a cooperação bilateral nação Rua. Encontro presidente e o ministro Negócio Estrangeiro do Japão, Takei Sunsuke, halau iha pelas presidente Bairupite Quintane. Ba jornalista sira ministro Negócio Estrangeiro do Japão, Takei Sunsuke dehan, encontro ne kolia konaba relação bilateral rairua. 改めてですね、今日ですね、こうして、ラモス・ホルタ大統領をですね、表敬する機会をいただきまして、大変光栄に思っております。今回の表敬では、私からこれまでの二国間関係の強化への尽力に対して、敬意を表しますとともに、引き続き、地域国際社会への課題について、対応に連携するということを深めてまいりたいということをお伝えしたところであります。申すまでもありませんが、日本と東ティモールは自由民主主義人権法の支配といった普遍的な価値を共有するインド太平洋地域における大切なパートナーであります。先週の組閣直後にですね、こうして私が東ティモール本国を訪問をして、新政権と直接の意思疎通を行うことは、我が国が東ティモールをいかに重視しているかということだと、表れだとご理解いただきたいというふうに思います。Ministro Nedehan, Japão e Timor-Leste são parceiro importante e a região Pacífico, nebe compartilha valores universal, são liberdade, democracia, direitos humanos, Estado de Direito democrático. E a bibang ne Presidente da República José Ramos Horta teten encontro com o Ministro Negócio Estrangeiro do Japão, Takei Sunsuke, onde troca ideia bamalu. Khusus Japão na fating apoio Timor-Leste, onde estabelece membro ASEAN. Emerenciana Pinto, STL News. Kita haluhang, like, comment, subscribe, e no mos belefai tutang.